Diyos nga nagabuking ka, Apo Diyos nga, sagyaman na kanila ako, ipalting, kinasirip, gintin mo kanya, kamabalinap, tag-ministro, karikitigan na mapatig ng anak mo. May na po si tatalig kami king ka, nakadipendar kami king ka, at sika lang Apo Diyos, pagnamnamaan mi, iti tiday tingal daw, i-claim niya Apo, iti dapal nga baligi, i-claim niya para padupra, kiti persa di Diablo, kaya tagyaman na Apo Diyos, ng Espiritu Santo, talinad ka na kami. May na po, haramatan ng magkali, kasi di pa nakabaling na nagabuking ka, kaputawan kanya, nudigat amin king ka. Pamampo Diyos, iti amin na tayo, katagyaman na Apo, di pa nakabless, maniputi ko bigan ka na dito tangan, nga nagiti sa umang Diyos ang talina, ditibyan ka. In Jesus' name, Amen. Praise God. Mabaling niyo ang totoo. Thank you, Jesus. Hallelujah. So, hanggang nga malagpapit, mapatayo iti ada tayo tata, may papan iti iti oras, ket ada, dita abay mo. Igundaway, ket ada, dita abay mo. Hindi ka na yun gagundaway at ipapaay ni Apo Diyos kada tayo. Kaya mo yun lumaminsan ibigyan. Kaya adaan tayo amin kada hindi panawayan ibigyan. At ipanagrik na kaya kasla nga na po kawan tayo tiburas. Nadaan tayo hindi relasyon anakasang kinawan isinmayatan na. Napuko tayo nagitang atawin. Nadaan tayo isakit. Naadaan tayo di trahedya, di digra, put-put, liday, sinay, kinsan may parbel nga kasasahan. Uno nagsagsagaba tayo, di pa naka-adik ibisyo. Kabalin nga bulan, uno tawin. Naglatang nga panumutan tayo, kastuyang latan. Awanan di sumayakatan ni Diago, nalagawan ni di amin, awanan ni di oras, nakaya ko, naadik ako ni di bisyo, nagamara ko ni di bisyo, lifetime na ito yung nasakit ko. Ngayon, ti Diyos ko na, in the libro iti Joel, chapter 2, verse 25, I will restore to you the years that the locusts have eaten, the cankerworm, the caterpillar, the palmworm have destroyed. Amen. So, ti Diyos ko na isublik ka na kayo, nagiti taw-tawen, akin nan iti dutol. Isublik ka na kayo, nagiti taw-tawen, akin nan iti gas, ken nan iti arabas, ken nan iti danaw. When nagpaisunod ti puras ket napalawas, saan mo lumabalin nga isubli? Dahil dapat puno, iti kadawian akasasaan. Ngam ti Diyos ket na isang sangayan. Ti Diyos ket mabalin na nga isubli, dagiti taw-tawen nga napukaw. Mabalin na nga isubli, dagiti taw-tawen nga binusbus mo iti dayta a relasyon asaan nga naipatumpat. Di pa nagrik naman ket napukaw mo iti masakbayan. Di pa nagrik naman ket nagsaysayang kalang ti oras. Ngam ti Diyos, pagbalinan na, anaya na saya, pinawatpatipay na magaw mo. Di Diyos, kat saan na kala na agasan, no di kat isubli na ba'y nagititaw-tawin nga binusbus mo nagpapaagas, kaya nagitisaan mo may parben, akasasaan. So, di Diyos, kat aramidin na, nga nananay, nga nasaya at kaibigan, di sumalunungan ang gamu, kat naitimba, nga may tinaparapas. Kasi man iti kinaimbag ti Diyos. Dagiti taw-tawain nga binusbus mo amang gunod, kadagiti arapa, mungam saan mo nga nagunod, kaputa na katalo tilapet. Di pagkarok mo, napupo mo niti masakbayan, di pa nag-break naman kat naladawan niti amin, awanan niti oras, di pa nag-break naman kat napupo mo niti bundaway, ngam saan? Di Diyos ko na agsagan ka. Isublig, dagiti taw-tawain, ang napupo mo. Dahil nga nagtrabaho mo, asahan ka nga trinato, itinasaya, mabalin na sa andang ito, iti dadlo mga sweldong, iti Diyos kat saan na malang alukatan, no di kat bayadan na pa, no, ay nga, iti may parabal din ka. Manipon iti da ito yung istorya, iti libro iti Joel, dagiti Israelites, kat nagtalon da, pinadanuman da, inaramid da iti amin nga kabangalan da, nga mangikat ka dagiti marapagay, ken mangtabas ka dagiti uot, kat nagbanag, nagkaramaya, dagiti mula da, kat naglanang to, nagpipintas, nagbubunas, itidawada, nga midingan ngani nga agapit da kuman, pangan maten adudun, itinmay, nga nangkakan, kadagiti mula da. Ipuso da, kat permi nga napasinaan. Dagiti Israelites, kat permi nga nadismayada, permi nga napasinay da, inaramig da, di amin nga kabangalan da, nga awan mag-iniginanap da. Asla pumatay pagsasao, nagpanbanlog na lang na awan serbi na. Inaramid ko itinaibag ng dakasman, itinapasama. Ngam nagiti Israelites, kat adaan da ti pamati. Mamati da ati Diyos, kat saan na abay dahil ati da. Isot ka po nang nga nagtalon da manin.
Adaan ti kapanunutan nga iti Diyos ket saan na mabaybayan kita. Adaan ti kapanunutan aday ta trahedya, day ta adidigra ket saan nga isu iti mang lapet iti masakbayan iti ganda. Day ta nga uot ket saan nga isu iti mang pasagden kadakwada. Saan nga isu iti mang lapet kadakwada. So, iti naramid da ket kinmamang damanen. Kinmamang damanen kini Apo Diyos. Nagtalon damanen. Kunada, saan nga day ta nga trahedya iti mang lapet kadakwada. Wala pa iso, awan iti naapit niyo dinapalabas ng tawen. Ngayon ti Diyos, isap-sagot naman ti amin nakasapunan tayo. Makita tayo ba? At dalat naman tinang kanan tayo. Nang malang tayo lang, at dalat naman ti Apo Diyos, nga mag-isap-sagot iti amin nakasapunan tayo. Ito pa rin naman iti amin nakasapunan tayo. Isot ka po na nagtalan naman. Inaramid naman iti amin nga kabailan na. Ngam, iti nga nanay kagapit ka po man. Kasunod lang iti napalabas ng tawen. Pangan mo na dudun, iti inmay na ng kakan karigiti mula na. Mabalin ka ti puso dapat permi nga napasundahan, nga mangbuy-buya kadagiti pangan na dudun, nga iniinot nga mangkakakan karigiti mula na. Kasla na asin, amay bukbuk iti sugat. Kasta ti kasakit nga manikrik na, dagito nga Israelites, karigiti nga panawan. Inarami na ti amin, nga dapas magkiti mapasama. Saan naman nga nakaabante? Inaramid da, nagpuyat da, pinadanaman da, estimada, inaramid da, amin nga magpagrebulan da, nga iti sumarunong, iti nga nga unkudan da kuman, ininot mo nga kitkitaan da, dagiti nagbanbanugan da, nga mapupuhaw. Pas iti kapadasa, iti nagbanugak, iti adong atawen, iti may isa lang nga gundaway, biglang adda ti nagpukawan niya, nga kuna na, nagtutulak sa tipadamag na kanya dapas ka damag. Kat apag din nagpumana na mapupuuranan siya presto. So na kung pinita at buy-buyag, inot nga mapupukaw, itinagpanbalugaw iti at mga tawin. Nga magyaman at kiniyapo Diyos, itinag-ibang may imana, nga da isuna na nanggigin kanya, na nangidalan kanya, at dapat ka dito, iti sangwanan niyo ang testimony, iti kiniimbang niya ako Diyos, kapot ay sublina, noan niya, itinapukaw ba niya. Kat di na yun ang nabay. Amen. Praise God. So, kasta iti kiniimbag ni Apo Diyos, isublina, nga may diagdama, iti buy-buya, nga kanan iti apo, yung alon-unan iti apo, iti nagbanugap, iti ano matawin, manikod dalpon ni Churak, di jay pailaan na kanito, iti kakaadwan, na isako, manikod na lubya, iso pailaan iti kakaadwan, na talaga na tinaimingan iti kapuso, na nangalungkon, kagkas lang na asin, na may bukbuk iti sugat, iti puso, na mangkit-kita, iti kakalununan iti apo, na magpupukok, iti nagbanugap, iti ano matawin, nga magyaman at tinako Diyos, apag kanito lang na sangit, apag kanito lang na lidan, yung di sumarunong aldaw, kinibinak niya ako, hindalan na niya ako, katataas ng kanayon, iti sangwanan niyo ang testimony, iti kiniimbag ni Apo Diyos. Amen? Praise God. So, ti palagrit nang, katkasla na awanan iti uras, naladawan iti amin, nga adang ang kanayon ni Apo Diyos. Yung balik kakinkuan, kas kadag iti Israelites, iti Diyos, kat adalan kanayon nga mangisabot iti amin nga kasapulan. Amo, dahil tayo napasamat kadag iti Israelites, saan lang nga may isang atawen, saan lang nga duwa nga atawen, wano talo nga atawen, dudikat nagsasaruno, iti laspod, iti upat nga atawen. Ti apit da, kat intakamente nga napukaw. Inmay iti kapanutan da, nga nasulisog da, awan matlangan, awan matlang si Sabina, uritan, tagmulmula. O matlang ti serbi, ti banok tayo. O may tumatlaing manan, dagiti milyon na dudong nga magkakanit ti mula tayo. So, uri, tanan. So, may kadakwanan, iti mauna nga, sulisod. Handan nga kaya, in matras dan. Kaya mo yung makapsat, at nalagiti ka ng panawen, gati palagay ng mabalin, nga unang mamatiyak na ti Diyos katakasan na. Mamatiyak nga, iti sa na sukat sumaya. Nga maapay nga, tunggal apanak at pa-check up. Isumat natati ko na ti doktor, nga dapay lang iti sakit ko. Inaramid ko ti amin nga kabalang ang trabaho, sana maglatang may promote, sana maglatang makabante, sana maglatang masenso. Kas karigiti Israelites, ti panaglignam at iapit mo, kiti taramente anak mo. Inaramid ko ti amin nga kabalang, yang dakas magtinapasama. Kat bayat nagsagsagaba, dagiti Israelites, ti Diyos nagsao, kadakwada, babaeng kini Prophet Joel,
nga kunana, isublik dagiti taw-tawen nga kinnan itutuloy. Isublik dagiti taw-tawen nga kinnan iti gas, kinnan iti arabas, kinnan iti dangaw. Ket ti Dios, siputan nyo, ti Dios ket saan nga laeng nga inikkan ida iti makuna nga apit iti dayta nga panawen. No diket inpaay na pay ti apit iti las-o iti upat nga tawen. Ket naadaan da iti aglap-lapusanan. Iti biyagda inmay kinkwada iti makuna nga kinaglap-lapusanan, aglop-lopyas nga kinaglap-lapusanan ket nananay anak na da. Siputan nyo, no anya kinapasama. Ti Dios insultina tinapukaw kadakwada ket iti pagdarigma na aganda iti aglop-lopyas a kinaglap-lapusanan ket nananay anak na da. Suno ti Dios ket isublina no anya tinapukaw kinka iti apagdarigma ket maadaan ka iti aglop-lopyas a kinaglap-lapusanan ket nananay amakunag ka. So ikawin mo na iti panagtalit mo kini Apo Diyos at ditendar ka lang kinkwana, manginanama ka lang kinkwana. Ket aklo na, ijanaltasan ngay naramit ni Kristo iti biyag mo. Kaputa isuneta, iti wagas na makapagtalinaw kay Apo, ket iti apagdarigma, bigla na may bukbukin ka, iti aglop-lopyas na bendisyon, ket madaan ka, iti panakap ng iti piro nga biyag mo. Amen? So iti Diyos, kanayon na ited iti gundaway, iti biyag tayo. Kanayon na nga ited iti oras. Saan ka nga mauunan iti oras? Mabalin na napukawan ka ti adu nga oras, napukawan ka ti adu nga gundaway, napukawan ka ti adu nga panawen, mabalin nga adu dagiti banag nga saan nga ipanugal na napaspasamak iti biyag mo, ngayon gaputay niyang kami iti biyag mo kini Apo Diyos. Yes. Adda iti umay nga kinaglaplapusanan iti biyag mo. Saan na nga kinaglaplapusanan iti material nga banag, no di ka, uray pa iti na espiritual. At sumursurot lang dagiti mamuna nga material nga banag. Amen? Iti ba isang aldaw? Ni Joshua, yan dagiti Israelites, ket adda ini iti gubatan. Madama nga makigugubat ka, iti 5 nga ili, nga daan iti 5 nga ari. So bakbakan, iti makuna, pinagambunan ida, iti 5 nga ili. So, bayat nga makigugubat ka, inbagay ti Diyos kini Joshua, nga mga bakda, nga ti problema, kat may ibusandan iti oras. Nga nani nga sumignadan, kat dagiti kabusor, makatakas ka, kat makapagsagana damanen, nga mangbuelta kadakwada. Nga mamong ni Joshua, kat saan nga nagpanik? Saan nga nagdanag? Saan nga nawanan ni tinamnama? Saan nga pinanunot nga awanan iti oras? Saan nga nagsalumay-ngay? Saan nga pinanunot nga nangadawan iti amin? No di kat tinanga di dyan nga tangkat kunanan. Ijanibro ti Joshua chapter 10 verse 12, sun is stand still, moon is stay where you are. So bayat na makibakbakbak the Joshua kinagiti Israelites, awanan iti oras, may ibusandan iti oras. Kat nuwanas nga may ibusandan iti oras, makaligtas dagiti makuna nga kapuso kat saan da malpas, iti plano iti Diyos iti biyagda. Ngayon ni Joshua kat saan na nagsalungay na? Saan nga pinanunod nga awanan iti oras na radawan iti amin, no di ka tinmangan, iti tangatang kat kuna na si ka nga init agsaldan ka, si ka nga bulan nagtalinalagkay kayan mo, kat kuna iti Biblia, ti init kat nagtalinalagkay, nagsardan iti tangat iti tangatang, ingga na nga nangabak, dagiti Israelites. So mabalin, at ipanagritnam kat naladawan iti amin, awanan iti oras, santo nga magurpod dagiti rapap ko, nga magaputay niyang kam iti biyag mo iti Diyos. Aramidin naman kinka, as pinaramid na kini Joshua. Ipaay na kanayan kinka, iti oras, tak namalpas mo, no anyan ilugin, ken tulungan na ka, na mangipatungpalo, kada iti harapa mo, iti kabiitan, nga panawan. Saan napapayagan ni Apo Diyos, nga dagatin ko na, inaldaw nga makitang iti bendisyon, kan kanayon nga ipaay ni Apo Diyos iti oras kinka, at danga kan kanayon iti oras iti abay mo, takno mapagbaligyan nga kan kanayon, ken magunod mo nga kan kanayon iti arap mo, ken adala kan kanayon iti kati kinabilon, ken baligi nga mangipagtagtag ay kinapo mangbigbig iti amin, sinibag ni Apo Diyos iti piyan mo. So ti Diyos kat saan na nga ipalubos, ang mapukaw mo iti masakbayang, ti Diyos at dali taabay mo. So kapot at ti Diyos at dali taabay mo, ti oras at dali taabay mo. So di oras at dali taabay mo, kapot at ti Diyos at dali taabay mo. So dahito yan ti tsansam nga umakdang iti barungat ukat iti masakbayang. Dahito yan ti tsansam
nga mangikat iti panakaadik iti bisyo. Tiyansam nga mangisimpa ti pamilyam, ken tiyansam nga mangiugnos iti biyako. Kunay ti Diyos, isublik dagiti tawtawan anak po mo. Dahil tati messages ni Apo Diyos, dahil tati teksto tayo, isublik dagiti tawtawan na napuka mo. Isubli ni Apo Diyos, amin na napukopin ka. So saan mo nga sayangan amin na napukopin ka, gaputin niyang kami tibiyag mo kina Apo Diyos, kunay ni Diyos, isubli dagiti tawtawan na napuka mo. Isubli dagiti amin nga sinay nga napuka mo. Dagiti utod, dagiti liday, trahedya, dagiti sana may parbang na itang tao naman guyog kin ka, mga ibababang na mga itangwad. Dagiti ang na mo ito, isubli amin kin ka nga po. Pagbalinag amin nga po, nga ti sumarunungan aldaw iti biyag mo, kat napingpintas nga may tinapanawas. Kuna iti Diyos pagbalinag nga naiimba, dagiti na magpati pa nga aldaw iti biyag mo. So makita mi iti dalan mo, nga lumawag, apay, gaputagda ka kin Kristo. Gaputa manginanama ka kin Kuana, gaputa nagtalag ka kin Kuana, so adda ka tapta ditoy, tapno bigbigam, dagiti amin nga naghimbag, nga dating ka, kat nagapo kin Kuana, kat isutat tamagit kitam, iti nag-imbag kay daw iti biyag mo kung iti Biblia iti kamatalab kay ni Apo Diyos iti dalan na kat sumayat ka sumayat lumawag na lumawag kat kanayon nga da iti testimony iti biyag mo. So saan mo nga sayangan dagiti napupokin ka dagiti saan nga may parbang darami dakin ka iti Diyos kat bayadan na amin noan niya iti may parbang kin ka naka-record amin iti imatang ni Apo Diyos so taramidam kumput ka lang kin na saan mo may basar iti biyag mo iti sabali hamoy kumpara iti biyag mo iti biyag no di ikumpara mi ti biyag mo kini Apo Diyos ni Apo Diyos ti kababaknan isu na ti kinbukbay ti amin isu na ti mang ito ti angin ngayong angas tayo isu na ti nangtad iti biyag tayo kin magmangtag nga kanayon kada tayo iti paligi isu nga aramidom iti aramidom tapuan na ay nga ti Espiritu ti Diyos iti presensya ti Diyos kat nananay nga may bukpuk kada tayo aglaplabusanan kat babalaan iti panangapulisyar tayo nga kanayon nga aramidom iti biyag tayo nga iti papaay ni Apo Diyos. Amen? Yes. Praise God. So ano kada kayo, iti umanamo na iti Diyos, isabsabot na nga kanayon iti bundaway, iti ako. Amen. Amen. Praise God. So at kan kanayon iti bundaway, at kan kanayon iti oras, so saan ka nga may tibusan iti oras, kaputa iti oras, kat at kanayon iti taabay mo. Kat mamadyak kinideklara, kaputay palit mo iti biyag mo kini Ako Diyos. Amin nga banat na inkabil iti Diyos kita puson, kat may panangarang iti biyag mo, may papumpang iti biyag mo, kat makita mo iti pabor iti Diyos, iti baro nga wakas. Umaykin ka iti pabor, umaykin ka iti rako, promotion, panakaagas, waya-waya, kinawadwad, kinabilig, kinarigta, ken baligi, kat adbalin ka, kas tinang paraswangan iti Diyos kin ka, pagbalinam. Kat maklunin nyo dito, kunay man iti amen. Amen. Iti nga gundaway, saan ka nga may tibusan iti oras? Naadan mo, naawatan mo, saan ka nga may tibusan iti gundaway? Apay, gaputa nga kanayon iti Diyos, nga magmagtagkin ka iti gundaway. So saan ka nga agawin, nga naawanan iti nang naman, hindi ka kadaan ka nga kanayon iti nang naman, gaputa iti gundaway, katagdala kan kanayon, iti taabay mo. So saan pa'y nga naladaw iti amin iti biyag mo? Dagiti planong nga ikabil iti Diyos, iti pusong, saan pa'y nga naladaw, at dakin ka, inpaay na Ako Diyos, kin ka iti tarigagay, kat inpapaay na kan kanayon iti oras. Takmo mabalin mo alipasan dagiti plano ni Apo Diyos iti biyag mo. So saan ka nga maupay kapsat kin ganyan at tuloy ka lang nagkararak kin Apo Diyos at tuloy ka lang agdependant kin ko na at talag kin ko na manginanama kin ko na kat abdalakan ka na yun iti oras kin ka no agkamatalag ka no ikabil mo kin iyang kam nga kanayon iti nanamam iti Diyos. Di sa lutso nakangkraka ka di iti nanama iti Diyos. Kat mga kabasit pa nagkagawa ni Tapuso, sa mga palabsan, dahil tingo bungawan, nasaan mga resita. Dahil ito yan itikalito. Umahikat iti nga sao, kat ididikit mo, itibiyag mo, kini Kristo. Kat noonang, nga nakasigurado ka nga nakangklara iti nanamay ti Diyos, umahikat iti nga sao, kat ididikit mo, itibiyag mo, kini Kristo. Ngamin, kasakulan ni Kristo tinandaw, kini iti-unos, itibiyag mo. Mabalin ako naman nga, masapulan pa lang gawin nga, mapantay dito sa ako. Ngamin, hindi panawan ni Apo Isus, hindi magbagnay, suna dito rabaw iti daga. Hindi nga yaban nga, dagiti tataw, kat ko na na. Iti mang padayaw kanya, iti matang dagiti tataw, padayaw akman, iti matang niya makasong. May katiliti nga sa mo, ipaplako ti publiko, iti manang padayaw mo, iti ako. Bayad nga kandang tatay, iti musicians niyo, nawaya, katikas mo, iti kinaimpag ni Apo Isus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus.
lahat. Pero iniligyan lang na namin inibiyag na din tao. At kaya ako, Diyos. Kaya mo ka. Panalpasan na rin mo. Hindi parapon mo karigin na ako. Kaya mo na ka, Diyos. Dati paligin. May pagkakaroon na namin inibiyag na. Pinigit mo yung mga pamilya. Kaya mo na ka, Diyos. Dati pabor. Ay magbubukan ka ng wala. Itirag ko. Dan ay magbubukan ka ng wala. Ay magbubukan ka ng wala. Ini promosyon. Anak aras. Ginawa mo ka. Kinambilan. Kinagdaanan ka ngayon. Hindi man liniliyak ka. Kaya mo na ka, Diyos. Nakita kami ng puso. Dahil hindi ka makasa. Ang nakakain pa ito. Ang tuyapis. Pinagkakaila ka. Kagyaman kami naman. I-presensya. Kagyaman kami ako, Diyos. Hindi ka nang isumsukli. Kagyaman hindi ako ka na. Kagyaman kami ako, Diyos. Duman pa ito, ligit isa ano may palpag. Hindi ang naglamas. Kimada ka lang naman. Nananakbigay ka lang. Nang isumsukli. Nang tinakbo ka. At saan mo lang yung sukli ako, Diyos? Pinagdog din mo. Saan mo lang pilang nalilupatan ako, Diyos? Hindi ka pinpahin mo pa. Hindi may palpag ka lang. Kagyaman ka mo na ako, Diyos. Dahil nga ko ako, Diyos, nagkakabukin ka tayo nung tumang. Saan ko may experience? Dahil nung tumang sa hindi na nasolbaran niya ang problema. Ito yun na ako. Dilay siya. Kasi pinamilanan ka lang. Iso dilawag ka, Diyos. Nasusunod ang binigyan. Kagyaman ka niya, Diyos. Kaya ako italapuin talaga hindi ka makapsa. Kaya hindi ka sasawa. Pero naganda hindi na tingala. May mulat ito sila. Sandan ko ng pulis ka manipakan. Ngayon doon uman. Nagiging busy na panahon. Kat malagip ka. Nga at mga kantanay. Magiging ka dito oras. Sandan ko mga kakanta. Sandan ka. Hindi ka marita. Sandan ko mga manipakan. Kaputa muda. Nga at mga ako Diyos. Nga magiging na nanay. Hindi ko na. May na ako Diyos. Siya. Hindi ko. Kaya amin na tayo. Tinatanong. Kaya nagyaman ang ako. Hindi ba tayo? Nagyaman ang kulay. Kung pa mga ako Diyos. Hindi amin na tayo. Nagyaman ang ako. Hindi pa nakapilas. Kaya hindi lang makapsa. Nagyaman ang kaya testimony niya. Saan lang nakalagala? Mulai pa yung itinagandang ka. At balin ka masila. Hindi mo agaw ang lakas. Hindi sa dino man. Kaya kami ito kung mamitig ka hindi lang makapsa. Nakakita na. Hindi lang hindi pa pinihimang ako Diyos. Kaya hindi lang sarang ka rin. Nagkakalanan ka na yun. Kaya hindi ka hindi ka. Kaya pa nakapagpahalin. Hindi yan. Kaya alawa ako Diyos. Ako. Nandiyan araw na hindi ka makapsa. Kaya yaman na ako Diyos. Kaya sasabi ko kaya man ang tapos, kasaan mo may tulungs, na mabubuti mo sa bayan ka. Nagdakalanan ka na yun, na malipapanayin ni oras, at lumalpas ka, suwan niya din pumila. Kaya nagyaman ang ako Diyos, at pinag-ibag na ima, na tumutulong mo na hindi ka kalapsa, na manggunpun, na nagitira taap ka, hindi kami itan ka man. Nagyaman ang kulay. At kung pa ako Diyos, hindi amin na tayo tinatanong. Nagyaman ang kita ka-bless, malipot ikaw ina, hingga na tinatanong in Jesus' name. Amen. Amen. Praise God. Kaya matay ba niya ako Diyos?